Pozdrav svima, radimo zadatke za 4. razred, odnosno radimo zadatke sa kvadrom. Dakle, dat nam je kvadar koji ima dimenzije 12 cm, 4 cm i 6 cm. Izračunaj površinu tog kvadra. Prvo ćemo nacrtati skicu, odnosno jedan kvadar, s obzirom da se sastoji iz pravougonika. Nacrtat ćemo ovako jedan pravougonik i ovako ćemo produžiti i sad ove ivice koje se ne vide odnapred crtamo ovako isprekidano. Dakle, ovo je jedan kvadar, ovo je dužina i nju obeležavamo sa A. Dakle, dužina će biti i ova ivica ovde i ova ovde, dakle to je sve ista dužina, kao i ova ovde i ova ovde, pošto su to pravougaonici. Zatim imamo širinu, to je ova dužina ovde i nju obeležavamo sa malim slovom V. Dakle, to je ova dužina ovde, ova dužina ovde, ova ovde i ova ovde. Dakle, to su 4 iste ivice i ostaje nam visina, to će biti ovo, dakle, ove 4 preostale ivice i njih obeležavamo sa malim slovom C. Dakle, ono što nam je dato, dakle, uglavnom krećemo ABC, jeste da je A jednako 12 cm, da je B jednako 4 cm i da je C jednako 6 cm. Ono što treba da izračunamo jeste površina kvadra. S obzirom da se kvadar sastoji iz pravougonika, ako dobro pogledamo, vidjet ćemo da ovaj ovde pravougonik koji ima dužinu A i ovde, ovo će biti širina pravougonika C, dakle AC, je jednak ovom tamo pozadi pravougoniku, gde isto imamo A i C. Dakle, imamo ova dva ista pravougonika, pa će ovaj i ovaj ovde biti takođe isti i ovaj gore i ovaj dole. Pa će površina biti jednaka. Dakle, imamo dva ovakva, smo rekli, dva puta, dakle C puta A, odnosno A puta C, pa imamo plus još ova dva puta B puta C, dakle ovo je B, ovo ovde C, pa imamo B puta C, pošto su pravougonici, a mi znamo da se površina pravougonika izračunava kao dužina puta širina. I plus imamo još ove dole na dnu i ove gore na vrhu koji ima dužine A i B. Dakle, 2 puta A puta B. Ovde možemo 2 da izvučemo ispred zagrade i ono što nam ostaje jeste A puta C plus B puta C plus A puta B. Dakle, bukvalno množimo svaki sa svakim. I sad kad smo već zapisali formulu za površinu kvadra, možemo samo da zamenimo ono što nam je poznato. Dakle, vraćamo se ovde na zadatak. Površina je jednako 2 puta otvorena zagrada A puta C plus B puta C plus A puta B. Pa će površina biti jednaka 2 puta, A nam je 12, C nam je 6, B nam je 4, C nam je 6 i A nam je 12 i B nam je 4. Pa će površina biti jednaka 2 puta, 12 puta 6 je 72, 4 puta 6 je 24 i 12 puta 4 je 48.
odnosno površine je jednako 2 puta, da saberemo sve ovo, 2 i 4 je 6 i 8, 14, 4 pišemo, 1 pamtimo, 7 i 2 je 9 i 4, 13 i ona 1, 14, dakle imamo 2 puta 144 cm, odnosno površina je jednako 882 cm kvadratnih. Dakle, dobili smo da je površina datog kvadra 288 cm kvadratnih. I to je kraj zadatka. Pozdrav!